nih tenang aja kayak kali kita. Apa tuh? Kalau yang musim butuh bere. Kalau sawan begini kan? Begini. Sama kaki Abu Odisa aja. Anya tuh singgah, merah tuh kata nih par ke mina aku, mina atau lika apa jana. Sekarang kita baik. Wah, kalau porok terus apa suter lagi nato saja. Apa ya sebenarnya?